Reka amasuze kandi mbifurize ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira, mukomeje kuba natwe mu makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho muri aka akanya kuri M24/7 TV nk'uko bisanzwe. General Muhoozi ni umuhungu wa Perezida Museveni mu gihugu cya Uganda, yemeje ko RDF igisirikare cy'u Rwanda gishobora guhuza imbaraga na UPDF bagashya FDL ndetse na ADF mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umugaba w'ingabo za Uganda zirwanira ku butaka Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko ingabo z'u Rwanda RDF n'iza Uganda UPDF zishobora guhuza imbaraga n'iza RDC bagahashya imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR yiganjemo abase bakoze jenoside yakorewe abatutsi ndetse na ADF irwanya ubutegetsi bwa Uganda. General Muhoozi yemeje amakuru ku kiganiro cyihariye aheruka kugirana n'umunyamakuru witwa Linayitwe Rugendo. Iki kiganiro cyabaye muri iki cyumweru kibanze ku bikorwa bya gisirikare ingabo za Uganda n'iza Kongo Kinshasa zimazemo iminsi irenga 100 zihiga abarwanyi bo mu mutwe wa ADF urwanya ubutegetsi bwa Uganda. Ni ibikorwa byiswe Operation Shujaa biyobowe na Major General Kayanja Muhanga ku ruhande rwa UPDF, cyo kimwe na General Major Camille Bombere ku ruhande rwa FARDC igisirikare cya Kongo. ADF ko kimwe na FDLR irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda yombi ifite ibirindiro mashyamba mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. General Muhoozi ubwo yasabwaga gusobanura musaruro ibitero by'ingabo za Uganda kuri ADF byagezeho, yavuze ko byagenze neza cyane. Uyu musirikare usanzwe yari umuhungu wa Perezida Kaguta Museveni Yoel, akanaba umujyanama we mu bikorwa byihariye, yavuze ko byatunguye abarwanyi ba ADF baryamye amashyamba bakabasukaho amatoni y'amasasu. Ati hari abakunze kunenga igisirikare cya Uganda ko kuba kivuga ko cyashegeshe ADF ariko ntikigaragaze byibura amafoto. Gusa General Muhoozi Kainerugaba yavuze ko ibimenyetso bishimangira ibyo Operation Shujaa yagezeho bihari. Yavuze ko mu byagezweho harimo kwigarurira ibirindiro bitandukanye by'uriya mutwe, birimo iby'abahazwi nka kambi ya Yua byafatwaga nk'icyicaro gikuru cya ADF. Muhoozi yavuze ko mu barwanyi babarirwa nko mu 2,000 ADF yari ifite, UPDF na FARDC bishemo ababarirwa mu 1,000 barimo nka 300 basanzwe mu kambi ya Yua barapfuye. RDF na UPDF rero bashobora gufatanya guhiga abarwanyi ba ADF bihuje na FDLR. Umunyamakuru Rugendo yabajije Lieutenant General Kainerugaba Muhoozi aho abarwanyi barirwa mu 1,000 basigaye baba baherereye, amusubiza ko ngo bakwiye imishwaro ku buryo ngo hari n'ababarihuje na FDLR. Ati bamwe muri bo bihishe mu majyepfo ya Busunga hafi y'umugezi wa Lume, ati nakikingiye. Iyi niyo mpamvu dufatanyije na FARDC twagabye igitero ku itsinda rinini ryari hafi y'umugezi wa Lume nk'igice cyo gutangiza icyiciro cya kabiri. Abandi bari guhungira mu burengerazuba, ati turi kumwe ngo baranashaka guhungira Kisangani ariko tuzababona. Ati iminsi yabo irabaze. Ati tunumva ko bamwe bihuje na FDLR mu mashyamba ya Samboka. Ati yo ni imwe mu mpamvu abavandimwe bacu ba RDF bashaka kwinjira muri operation kugira ngo dufatanye kwita kuri ADF ndetse na FDLR. General Muhoozi yabajijwe niba koko RDF nayo yaba ifite gahunda yo kujya gufatanya na UPDF na FARDC igisirikare cya Kongo guhiga iriya mitwe itwaje intwaro. Avuga ko rwose iyo gahunda ihari. Ati yego, ati kandi atekereza ko ari igitekerezo cyiza kuri FARDC, UPDF na RDF y'u Rwanda cyo gukurikirana iriya mitwe yitwaje intwaro. Ati hanyuma igasohorwa kugira ngo abaturage b'ibihugu uko ari bitatu babeho mu mahoro, bakore kandi bacururize hamwe. General Muhoozi Kainerugaba umuhungu wa Perezida Museveni yemeje imikoranire hagati ya FDL na ADF yunga mu rya Perezida Paul Kagame nawe uherutse kubigarukaho mu gihugu cy'u Rwanda. Icyo gihe umukuru w'igihugu cy'u Rwanda bwo yakiraga indahiro z'abayobozi bashya baheruka kwinjira muri guverinoma ku itariki ya 8 Gashyantare, yavuze ko u Rwanda ruhanze amaso Kongo Kinshasa kubera umwanzi warwo FDLR n'indi mitwe ishobora kwivanga na ADF. Ati kubera imikoranire bafitanye, ati bagakomeza guhungabanya umutekano w'akarere kose. Perezida Kagame yavuze cyakora cyo ko uko byagenda kose ikibazo cy'imitwe kigomba gukemurwa. Yagize ati hari aho twinginga, hari aho twumvikana, hari aho dusaba, hari naho iyo byarenze umurongo tutagira uwo dusaba tugera tugakemura ikibazo uko gikwiye gukemuka. Yavuze ko bakiri mu nzira
zo kumvikana nabo iki kibazo kireba, gusa ati nibinanirwa ati kumvikana ati kandi gishobora guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ati rukazakora ibyangombwa rusabwa byose gukora haba habaye ubwumvikane cyangwa se butabayeho. FDLR mu itangazo ryasohowe n'umuvugizi wayo mu minsi ishize yahakanye yivuye inyuma kugirana imikoranire na ADF. Wonikire Ngoma umusanzwe uvugira FDLR ivuga ko nta masezerano ijya igirana n'ibyihebe, uko FDLR yemeza ko yo atari ibyihebe, atahunga ibyihebe ni ADF irwanya ubutegetsi bwa Uganda. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yacu tuyakomereze ku bibazo by'Uburusiya na Ukraine. Iyi ntambara y'Uburusiya yagabwe kuri Uburusiya bwagabye kuri Ukraine ikimara kuba, mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana yavuganye n'umushakashatsi muri politiki mpuzamahanga mwarimu Omar Karfan amubaza igisobanuro cy'imvugo ya Perezida Putin wemeza ko ingabo ze zinjiye mu gihugu cya Ukraine zijyanywe no kuvanayo ibirwanisho. Perezida Biden kuba avuga ati Uburusiya buzabazwa ibibera nangwa se ingaruka zirimo kubera muri Ukraine, no kuvuga ngo ni nkaho arimo kubwira Putin ati intambara ushoje. Urabona nk'ubu Minisiteri y'Ingabo hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze kugaragaza yuko iriya ntambara koko ni nk'ubu yatangiye, ariko nikomeza izagwamo hafi abasivili 50,000 nangwa se hagakomereka n'abandi benshi. Urumva rero ibyo nibyo Biden avuga ati kuba ingaruka z'intambara Uburusiya butangije muri Ukraine buzabazwa nyine Uburusiya. Iryo ni ijambo nyine rya politiki rivuga riti nyamuneka, ni nkaho yamubwiye ati nyamuneka ibibazo ugiye guteza wabyihoreye. Ariko ikigaragara rero nuko Putin biragaragara ko yamaze kwiyemeza ngira ngo n'ijambo rye yavuzemo ibintu byinshi, anavuga ko igihugu cyose cyakwitambika cyazahura n'ingorane zitigeze ziboneka mu mateka y'isi. Aho ni nkaho yavuze ati rwose n'intambara ya gatatu nge naba nyiteguye, kuko urumva iyo avuze ati igihugu cyakwitambika nangwa se amahanga yakwitambika mu byo ngiye gukora muri Ukraine, yabona ikibazo yayigiraho ikibazo, icyo gihugu cyagira ikibazo kitigeze kigaragara mu mateka y'isi. Aho rero urumva nyine icyo ashaka kuvuga nk'umuntu nk'igihugu kibitse intwaro kirimbuzi umubare munini ku isi. Ibyo byose Putin arabibona, ariko ngira ngo ikigaragara nuko intambara yari yemeje kandi yayitangije. Ngira ngo hano hari umusirikare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika niwe ukunze kuvuga ati ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bigiye kurebera ibyo Putin akora. Kurebera rero ni ukuvuga ngo hazabikora kuko ibihano bazafata byo bizagira ibibazo ku bukungu bw'Uburusiya, ariko ibyo Putin ashaka kugeraho azaba yabigezeho. Uwo ni mwarimu Omar Karfan yaganiriye na mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana. Nk'uko rero twari tubabwiye mu kanya, ingabo z'Uburusiya zatangije ibitero kuri Ukraine kuva mu rukerera rwo kuri wa kane. Perezida Vladimir Putin yihaniza ibindi bihugu kudahirahira ngo byinjire muri iyo ntambara. Abanywanyi ba Ukraine bo mu burengerazuba bw'isi bamaganye ibyo bitero, banasezeranya icyo gihugu ubufasha, ari nako bifatira Uburusiya ibihano bikomeye. Temistokle Mutijima atugeze ibindi kuri inkuru. Perezida Putin yifashishije televiziyo y'igihugu mu gutangaza icyo yise igikorwa cya gisirikare mu burasirazuba bwa Ukraine kigamije gusubiza ku bikangisho bya Ukraine. Yatangaje kandi ko abarwanyije icyo gikorwa bazahura n'ingaruka batari bwabone mu buzima bwabo. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko ingabo z'Uburusiya zarashe ku bikorwa remezo bya gisirikare by'igihugu cye no ku barinzi b'imipaka. Yavuze ko leta ishyizeho amategeko yo mu gihe cy'intambara mu gihugu hose, ari nako akangurira abaturage gutuza no kuguma mu ngo. Yagize ati ntimukangarane, turakomeye kandi twiteguye buri kimwe, tuzatsinda buri umwe wese kuko turi Ukraine. Nyuma yaho kandi Perezida Zelensky yatangaje ko Ukraine icanye umubano n'Uburusiya kandi leta igiye guha intwaro buri wese witeguye kurwanirira igihugu cye. Igisirikare cya Ukraine gitangaza ko Uburusiya bwatangiye kukirasaho amabombe mu burasirazuba bw'igihugu mu rukerera rw'uyu wa kane, ari nako burasa za rokete ku bibuga by'indege mu mijyi myinshi ya Ukraine. Umwe mu bahafi ba Perezida Zelensky yabwiye abanyamakuru ko abagera kuri 40 bamaze guhitanwa n'ibyo bitero.
mu murwa mukuru Kiev rwagati mu gace k'ubucuruzi nta muntu waharangwaga, mu gihe mu turere two guturamo imirongo yari miremire ku mabanki no ku maguriro y'ibiribwa. Imihanda migari isohoka mu murwa mukuru nayo yari yuzuye imodoka zerekeza mu burengerazuba. Imirongo miremire y'abantu kandi yagaragaye ku byuma bibikurizwaho amafaranga, ku maguriro manini no kuri sitasiyo z'ibikomoka kuri peteroli mu mujyi wa Silovyansk uri mu burasirazuba bwa Ukraine, mu gihe abantu bageragezaga guhunika ibyo kwifashisha mu gihe ibitero bya bombe byakomeza. Hagati ya saa 11 na saa 12 za mu gitondo urusaku rw'ibisasu muri ako karere rwashoboraga kumvikana kugera mu mijyi iri mu birometero 50 uvuye ku mupaka wa Ukraine n'Uburusiya no mu turere tw'abiyonkoye ku butegetsi bashyigikiwe n'Uburusiya kugerayo no mu mijyi iri kure yaho irimo na Kiev. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yavuze ko abaturage ba Ukraine barimo kubabarira mu bitero bitari bikwiye kandi bidafite impamvu birimo kugabwa n'igisirikare cy'Uburusiya. Perezida Biden yagize ati, Perezida Putin yahisemo intambara ubwe yiteguye izateza akaga k'impfu no kubabaza ikiremwa muntu. Uburusiya bwonyine